Normal Kenyam bia kamal ka Noa TV. Kajan gwas me te kon ka jomi bi konaling. Jono jo banaling kui governor dangwal tin chala do de jenre wini tin kontin te katre wika South Sudan. Bika work ka juba. En ma oken lelen wini mi kwa keje duno te meto de latin katada nan dong chajalat keje. Menyam chirmen chikona nga kirmi yadi te ke tunu ikon kanen. Turten konin ya turten kene nyan deng dio je shia ka gwich ka shikan la no iche jek nyan deng che je kene selb ke me ya di ten wala ka chang wal bang wan ka fai di ron kina dangro widi jan dangro widi di je de kontene mu right kon kamela talk and shall ka talk the truth bana ngaja gwano nyan deng che tere wi ke juba nyan deng ye jien che ore wi ka kampal ne ko gwase dana dong mede luinjen jok but lunde jo kana non ski kana lat kala ro che nyande ngi che lunjok man bana ngaj bo ka nin dangro ti to ka diok point de kin me yadit kan ne de ko kin chet ke Michael Makwelwet tera me shanen me right che ke kwikir me yadit so me nyo da gwan kin me yadit ka condition do dien kete ka lo lat kon content lat ka ro dien tam ko te de nyo da gwan kin me yadit che mal man yam turun koni kon kanena waga te chitene ka ruona I don't know share online che check on ke google but kan ga jik baneri shiga force wai ka te jite ka ruon ke rundang ro turun kontin cha nyandeng kene kem yadi cha tur ka tok da panya la nyandeng ke tre wi juba ke this time na mu dong pa benen wala ga chang wal bong wana me jenne ka kor jogo me shewo che jen che ka Uganda na ngai kona chawoga Uganda lo wa ne daro dul halan winimi so muko ngotin wala jaban ajan kwa ko jaban mangai kene ideal chawoga Uganda ka kana non sem lunde jokre wika South Sudan so jaga na ko ka suspicious bako ba ponde en kim yadi badi wono jen chira teka ka tada na len mar dingeja anyong mo ko na kanyo connection en le rode alanetin kontin chala da governor ke kwarestene dangwal Michelle ka mongu ano de governor dial de ga sholre wini tin kon tigatin de je te ga mutu wala to kada madara to ka kin mu yadi ce meje kono kwen so na madara kel mu dong de yana ngaje no to gan tama jordian bana kwen ngwasa me qui SSPDF officer wa wut janga miladech kin mu yadi de wajen ce jien jien re wi karumbek jien re wi cha karumbek wajen che jien cha wudar radian kanos bargazal cho wud janga cho jawonak an winami wude shenak wa wud mi shek de nak ano SSPDF officer mo na wud janga no mo lo shere kere benya tak na ga gwa markeda jien wa jala ne ke uniform ne de ni SSPDF Charoj mo chajala the run information minister William Koji Charoj mo kwen no shugude me ara officer me SSPDF officer charan chejana kar chiram kel ko wada che bar chenero che bar would kel mo cheli would kel do dien ngode tega wa che wooden cheli wa che bar long lo che bar jide che wood dien wa che bar loid wood che bar loid mo jente wood che bar jide wa cheli kan gunda do men naga ka kima na gud mo ka je wa ku shek da misha nak ka kor gwada paiwo duno ramadana nak shek da she jen kiye cha ta kana ko ne yakula nak te jaram kel kul naga ka ram nak shek da jare te jen che sho gor ne de ko ne mar ke wudo mo jaram mo che jil sho nak so en rola me to ka jang ko rodin gor no de ko ngaje no te kare ko re kan jang ka jen gwasa me jordian de ko nyog mulat ko no gwada me chala do sha ne ngwan cha ga nak ka jang ro jang chore nang ne ngwan kam jana kro dia me kam community mi chala si community kan mi chala akok community ke dinka kan dia la dinka clans chiga ne wal bakali kan mo ka bot kwini ken dangro na me jana chi to kam jan dangro ne ngwan cha ganak kam si community dinka si community kan dinka akok community jo me gore je de yana ling jawon diena bana kwene dung mayom kanti ka yunta state so mayom kanati shi kwar di tiga barar shi ga roika dob dan de mal de jinno ngaje kam dien ka jang
na me mi kana lat mi kala da kan shol kan kuma kir ma yadi ko dare interfere ki dare jol dare jetto kuma dan le roda janana ki kan gone no de kir ma yadit dare SSPDF no dare kan nongre which ka unit state kama yom ala SSPDF de galat kam rub kona county kana warap ki ruweng administrative area kan gwada kontin dong de jamo de latin la de SSPDF chigo joma ikana kwen logor kan kirko dana mada jalat so me kir me ram de teka dewa jabi kana bekana lel ko de jang kam dien kana nuare de yumoj ke de ne tishin nuare le la ku ke jang ki kan diabi ku anyok mendo dien tele budget me ba ka deploy ke je ken SSPDF me dan lar no de national army de je deploy ki unified force baratama chaje lelet tantama kir ma yadi ko kir ma yadi che ngaje no che dakre ma cha che je yen so kujumo be je math ko dong dere unified force de je la let ki transitional government gor ke bala let che je gak che je gagrar jo me da gwa o de yen ngach man jok ala wuri shal ke me la kwara pai kwanya by president Dr. Bolmel men cha kwan kir ma yadit wajera mandana shol governor dangwel dial dong shol ka ko dong ge jeno chi wude me shelu la de wude shol kir ma yadide ke nyok che nyok liang bono de gan mu seben de ga bere wi ke juba bana mo kana confirm bana ga kul confirm ru ne jen jora na go de nywa ye kel en biata ga mal ban yo je le radian bye bye